Hvala. Danas ću postaviti niz pitanja vezana za problematiku zaštite voda Srbije. Pred očima nadležnih vlasti i organa gonjenja koji ne reaguju već dugo kraj Savskog nasipa uzvodno od Novog Beograda divljaju bahati ljudi, ugrožavajući bezbednost čitavog grada, oglušujući se osiono o brojne zakonske propise, Prostorni plan Srbije, Zakon o vodama, Krivični zakon Srbije, Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o zaštiti životne sredine, pa i sam Zakon o ozakonjenju. Par stotina ljudi je sagradilo vikendice na takozvanom vodnom zemljištu koje se poklapa sa užom, a negde i sa neposrednom zonom zaštite izvorišta Beogradskog vodovoda. Od 2015. godine sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije objekata Nemanja Stajić nije odbio nijedan zahtev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih vikendica u koritu reke Save, uzvodno od savskih blokova, bez obzira na činjenicu da vikendice ugrožavaju nasip koji brani od poplava više od 100.000 ljudi u savskim blokovima, kao i izvorište vode koje koriste svi Beograđani. Vrhunski stručnjaci u oblasti građevine izjavili su da ova nelegalna gradnja može se okarakterisati kao namerno oštećenje vitalno važnih sistema, čime se ugrožavaju životi i materijalna dobra velikog broja ljudi. Stoga, vezano za navedenu problematiku, postavljam sledeće pitanje Ministarstvu poljoprivrede, sektor za vode, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu zaštite životne sredine, Javnom preduzeću Srbijavode, kao i aktuelnom gradonačelniku Beograda. Da li će zbog nevršenja svoje dužnosti biti smenjen Nemanja Stajić sa dužnosti sekretara Sekretarijata za poslove legalizacije objekata, te da li ste protiv njega ili nekog drugog odgovornog lica nadležnog za navedenu problematiku podneli krivične prijave po članovima 227. i 261. Krivičnog zakona Srbije? Podsećam, član 261. Službeno ili odgovorno lice koje ne preuzima propisane mere zaštite životne sredine ili ne postupi po odluci nadležnog organa o preduzimanju mera zaštite životne sredine, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom od 3 godine. Član 227. Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nečinjenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, kazniće se zatvorom od 3 meseca pa sve do 10 godina. Sledeće pitanje. Ne postoji opravdanost za izgradnju malih hidroelektrana jer se iz njih dobijaju male količine struje, a uništavaju se reke, navode u Ministarstvu zaštite životne sredine. Izgradnja velikog broja malih hidroelektrana na rekama Stare planine, rekama Kopaonička kraja, Mlavi kod Žagubice i ostalim bujičnim tokovima širom Srbije može da ugrozi ne samo reke u tom zaštićenim biserima prirode i živi svet, već i da ostavi katastrofalne posledice po ljude i životnu sredinu, zaključuju stručnjaci, s tim se slaže i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Nedavno je i ministar Goran Triman rekao da su male hidroelektrane devastirale životne sredine i uništavaju biodiverzitet u sredinama gde se naprave. Najavio je da će pokrenuti izmenu zakona koji omogućava izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim sredinama. O pogubnosti malih hidroelektrana javno su upozorili dekani Šumarskog, Biološkog, Rudarskog, Geološkog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i direktor Instituta za biološka istraživanja. Ako bi bilo izgrađeno svih 856 objekata, bilo bi obezbeđeno najviše do 3,5% potrebne količine električne energije na godišnjem nivou, ali bi istovremeno bilo uništeno najvredniji brdsko-planinski predeo i vodotoci Srbije. Stoga postavljam pitanja sledećim institucijama. Ministarstvu zaštite. Da li su rađene studije uticaja na životnu sredinu vezane za dobijanje saglasnosti na ove objekte i da li je Ministarstvo na njih dalo saglasnost? Ministarstvu poljoprivrede, Direkcija za vode, da li je i na osnovu čega data vodoprivredna saglasnost za izgradnju ovih objekata? Ministarstvo energetike, da li je zeleni diler koji se naplaćuje svakom domaćinstvu kroz račun za struju izvor subvencionisanja povlašćenih proizvođača? Što u prevodu znači da građani sami plaćaju, subvencionišu povlašćene proizvođače i sami plaćaju devastiranje voda Srbije. Javnom preduzeću Srbijavode i Hidrometeorološkom zavodu i Zavodu za zaštitu prirode, da li su izdali pozitivna mišljenja na izgradnju malih hidroelektrana?
predsedniku opštine Žagubica, gospodinu Safetu Pavloviću, da li je istina da je jedan od investitora malih hidroelektrana Ribare kod Žagubice njegova firma „Deks kompani“? I još jedno pitanje vezano za vode. Za sledeći put, koleginice. Hvala.